Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadia kumpa nari-nari nawakan nadia kan di kukur mata nadi pelilai langki kadi Siti Amira. Adina naso mata ida bulawan. Amilania bulawan. Nawada pemana dia kena masara milania bulan ako kipupu magulang ko ni nang nasangkuanan o suaraku amaka penggulalan na sa ke bebada-bada siyan. So ilano o kadi Siti Amira na tetangga yung kabun dya sudi ka sa bukon sa tuntan wida pawingan na nagudadawin yan sa kate nawas sada. Ini gua ulala ni
rumah gindi ngakarara gindi wala mangade naurau kasagending bemata gemarande ini kaya isau besar ikangge ginawa kasakana milania kami kanggena takade kabesaran ulusan apa penalan kang aku sedepan waluban bunga kalepate sulang wa begesangka kaya maaf ya betul hanya maaf ya betul disoka pakai tungan aja pakai embula yuka ya kambela belang pada kaku marurang waina ada panuranun kenanya maana niya nakau bedenu maadep kau kasanggilan disopa maruraun taru aki udu audu pangkatan sana inu pamanari ayo kagi miang adun tiga kuang paman saya kagi amini mundes tararan unak kurun nanti ku dengan angkum lagi lang nang kau na beden salam rekadu bila ni ayah bulawannya tadi saya itu amira yang bunga rina kudiri dua pamayo beka